Ngifundise la niyayibona inkomo yakwanyawo le ngoba ihlafuna ayihlafuni ngona ushephisi akusi ushephisi lo ebuhlafunayo lento eyenzayo in agricultural language it is called regurgitation iyetshisa inzulu sikubiza ukuthi yini iyetshisa yini inkomo yetshisa remember a cow has 4 stomachs unlike you no booby when you only have one. A cow has 4 stomachs, so it has a rumen, a reticulum, an omasum, and apomasum. Yes, 4 stomachs of a cow, right? So ke manje yenza njengoba manje yetshisa abafana njengoba yenza nje bafowethu remember ukuthi inkomo mayihla ayifani nawe wena uhle uhlafuna uhlise ngamanzi yona it carries ibithatha utshani ngobuningi babo ithatha iphosi ay refine ayenzi lutho ayenzi nix so njengamanje isilanda the biggest stomach senkomo irumen okay so isisesikhulu nazo zonke enkomeni irumen so njengamanje isiyahamba ivakashela irumen ithi we rumen awungiboleke phela lokudla enguphosela lapha phakathi ngihla ngijahile sengifuna ukudla kahle if ungabheka almost zonke lezinkomo la ziyetshisa zonke njengamanje seyilele phansi manje le ndawo leseyilinde ukuthi zivulelwe ziyophuza amanzi manje yabona seziyetshisa seyilanda ukudla all the way from irumen ziyokuhlafuna kabusha manje zikurefine ebese zikudla kusabala ngokwezisu zakhona lezi engithena mina zo4 lento ngeke uyazi vele manje ukuthi vele ulamthuthu usahamba uthukana nanomgibe lonto ngeke vele uyazi uma uyinja ohlezi uyinja ngeke uwazi the important things uma inkomo yakho ingakwenzi lokho or inkomo yakini ingakwenzi lokho inenkinga yesikomoro